Ekalesia Katoliko la inga Fesilafa'i mai I Vaitele fou I lalo lo taitainga na fionga ia Vaitele muli au stawas ia aluia no tau fafiafiang to e sauni no mai pili o I al sunga ia sio mala o foi falei tu taimo le afiaf. Our next group is the Catholic youth from Vaitele. They go by the name Aiga Fesilafa'i. Mais se pati tele mo le vaenga lea. Ia to e fatalo fatu ia fionga I famsino, fionga ia se Iuli papali poasa stanga walo I le ofiso a onga. Il nei tale ni le Siva fatalo fatu fo ia tiun sea ni sala unungia. Ia o lisina famsino la fionga ia maiava viinga. Ia fantasia I foi malata mai o sana ia fantasia I foi ia male altua ia Corina il nei taimo le afiafi ainga Fesilafa'i ia aluia I o foi
ia. Aiga Fesilafa'i mo le taualo. Pati mai o le Aiga Fesilafa'i o le au whawhiawhia la tapena mai ia o le au whawhiawhia lea